thlir tu te in zevain chabe le evek ule tun tama chuan tun lai lar mai CBI chungchang hitle mantri donila atrawme kan thia thap angin hei tun lai na lar khop maya mitam tak chuan kan boi puya tin lau thong tak tak te po anom ni in a hriat ani ti chuan thilam zian soidon ta ila mithen khati chuan kan CM thar hian CBI hote general consent pek chungchang a hian kan ramaran lu ta thil fel lo te ron chui nga rum thei tura hian kan ngai tlang puya amera chu khateng lam kha ani lo ti ka lo chiang le tapot ila ti chuan general consent chu central kai hnoya thil fel hel case CBI chui lai alo omin Mizorama ron chui lu ngai ta sela chuta chuan Mizoram sarkar phalna dilker ngai to lo khan anon lut thei top don tina chau kha alani a law and order hi state subject ani awangin Mizorama thubuai la boy zong zonga ain rol don tina ani lova ain rol ngot thei lo ani ti kha thethar le bok ta ila tin state police tan chui har sabik le chui har sa then khata chief minister rempi na pek nuwa specific consent CBI pe in chui turin asan pa kan ka uzel thoka alangai ti na ani a kan zunge nanga asan pa chui phalna kan pe zel ani lo chuan an mani thu in state subject a an ren rol thei don chung lo ti na ani ber ani chu chuan ZPM lampang hian in than ma kan an lo au pui to kha ani a an apui chu atakin atleng don ta ni in alanga puduan in thanma asoi hi ngai thla khona an nei lukila kan soi ni ti lo ria ila tuna hian India ma CBI nena general consent pe paulo state pariat an lauma chung zinga chuan Christian ram kan laum hi amoi lo le a chuwang ke ni chuan CBI hi na thok thein kan siam dona kan ram police te an thalo kan tina ponilo amaro chu mizo twal chung pa chu a kan lo in melfiata kan thian te thian le chong kan chung te chung le chong nei kwal vek kan nia chu ba ka cholnia Sunday school kan kai tlanga a buai thak tat ani so wang chuan Sunday school kal ve reng lo tur te ne na da mai te hi a thapian donin alanga heng te hi kan namasa kan nei tur ania corruption ya zavai ti resen chun elawang oi molaya pion in ball pen alo pairu khenga ti roze vek roze hele is an chedonga hian a thei khel lawang amaros anni po ronni sen thei chuang lawang an ti hi chu ni za chung in kan thei zia hi kan fiat ti ra kan lan tir non ani kan thei khopang Mizoram ramzim te mi hring tlem te omna Delhi motor po zat lo te hi pathian du dana an chunga ro rel na nei turin chakna ni lo thil ti thenen lo ka tharau zo kin le ti in ngana na man chungin kan theyang ti hiringila mi puite value system politics le politician le sarkar an thir dan po hi tidang lam ro ti ngai lovin adang lam mayang ti nget takin kan ringa kan ti don ani ti voina ka soidu ani kan hule kan thit ang khan soi chiang khop maya chu tun chuma hina tak nge na thleng don ta ni in alanga alom om khopin kan ri a hei hi mitam tak tan chuan au pur om mai theya amaro chu kan rama hian ding nei huna chan to nge be sei tai la corruption chungchanga zero tolerance om don atia kan governoring thu chu thu ani maya thu hi chu tha hi kan ngai thanem to he house po atak hi kan du a chu wang chuan zo te chu tri or tiri la kan him mai anga thom kan thleng kan tlan chemai don lom tiri ngota kut ben khaum jani lo atu berin nge zo te chu tri or tirang eng tin nge an or tirang ti kha poimo so wang zero tolerance om turian eng tin nge ti lai in system tho kha a local le thina so ngatan chuan general consent CBI ne na pek te ani a kan sarkar kalta khan lok aiktain
CBI ne na pek arot pathum lai kan sarkara thelu kan sarkarin alodang chata pek kha phallo khani a keini ro chuan general consent kan pedona chu kan chief secretary po instruction ka peto a enma phalna mindil angai dawnlo an kuta thulu chu an investigate mai dawn ani tin monitoring committee hi kan din chho mai dawn ka le lama te kan din thei tongem ka khelo chuda chuan recognize party tin atangin mitang kai to corruption huwa anayo puspi karonda turin kan som dawn ani chunga chuan kan ti ho dawn party sarkar kan din dawnlo mipui sarkar kan din dawn awangin heta hianin kan ti ho vek dawn ani ko thanayo chuan an vai ni chuan tamlu tuk dawna MPF ayo pakhat MKC ayo pakhat tiang chuan kan tianga NGO ayo tenen chuan kan rama project poi mo zong an monitoranga kan ti ho dawn ani technical support kan mo dawna chunga chuan quality control division te po du an man thein an disposal kan da dawna tiang chuanin kan zawain kan rami kan en kol tlang dawn ani helai ke ni ruling mitlem te engma experience po nei lo ten kan ram kan en kol bill big kha atha kan ti lova kan ti ho dial tura kan ngai ani point som le pasarina khan mitam takinan halhel thren khatta ngai thlang nuam vak lo tura oma chu thil chui tu pol lian Central Bureau of Investigation CBI nena general consent pek tur thu khania hei hian Mizorama eruk na le hlem hlen na kunga nasatakin athazongin na atho ka beiseya mi pani pathum an manani chona bak hi chuanin anti chunzom ngam lo tura kan ngaya chuan Mizoram tan mel thar thil thatak ni tura kan ngaya ni Central Bureau of Investigation CBI in Mizoram thil chui ngai te an chui theinan Mizoram sarkar chuan na tho phalna ape CBI hena general consent pek chungchanga hian Mizoram Vigilance Department chuan nimin December ni somni pariat khan the Mizoram Gazette mangin shatirna achua Delhi Police Establishment Act 1946 section 6 lo chanin CBI mi le saten Mizoram andu anga na an tho thei na phalna pe kani thu tarlan ani CBI ho aron lu don ta ka chuan an malak dan tu rin lok tele ngai to na ni po tam tak kan om me thaya amaro chu kan duang diek le chui chuak se man chuak se kan tiang diek ki chu alo thleng vek kherlo me thaya ni amaro chu kan rama hian dignein hun chang tam sela midik te tan hian kol eng ve to sela ti la ya kha seitur tam tak omkara kan se velokani